fa tu tapo inga le tunu ile nei foi tula o le uli tala mola fa fonga mai tala tumua. Palia Helen Clark. Wa fa mafatiina Europa Donald Trump to e fa mtalaina le tutu fo fa va malo sim tautia. O se riso tula fono ya miong fa ngani o fa sawina mai fa pui o ta ua. E yeisa na ngā ruenga stapo inga me le pone. Talonga. So ina le Warriors le tua inga le fa ulima ona na fa ya onga lango. E fa le wino nei tala. Fonga. O le tamatai pani mi mo moni Sheila Helen Clark we falia. O le tautolu fo fa ngā malo fa va malo o ye nei te malo lo fia malo los. E fa ia fa tununga o se me matautia. Ia tunu Europa o longa na mafatia ia inga fa tino fa va malo President Donald Trump o America. O Clark sa talanoa ia guy on Espana o le porkalame of cinematali por Q&A al television i sila le son nothing. O le mata a manatu o Clark o falia e pato alua so talo na mai an fina nga President Donald Trump ma le President of Ukraine Volodymyr Zelensky. Il tono le official President le Oval Office i Washington. La tamanefto atu e teliu mai ai le conferenissimo de puipuinga i Munich. Mafaria e Clark. O le anga iatu lo langi o iai i le President o Rusia, Vladimir Putin, Trump o Amerika, Xi Jinping o China. Mo le whai o whatununga, o leo se tu ai ngolo langi lea, o le tōtelo i tātou e mana na o e whia no whai. Ma ia tā wai e tātou te mana na o e tilo i se tūlanga e tāo wha ia uma. Se tūlanga e tele atu se wha vailunga o tūla whanu wha vau malo. Tau si sia ia tau o tingata, tūlanga le reimo whatua inga, tūlanga le leimo ati nae, ai o nei uma vaenga o whaata atia e au tafa, o no whaata te ingo whaaringa fou, a ta māloloa fia mālolosi. Sa tilo Clark, ina manatu whaari o Sir Alex Younger, le ta iulu mua le officer spy o Britannia al M16, e whapea. O so tanga whaava mālo, o le a le inu iloina e tūla whono ma le tele o whaalabu tonga, e whaia whiutana inga, ai o le a inu iloina te māloloa fia mālolosi, ma malienga e latu te mali le iai. E pēna i whali ai o se matua e matau tia lava. O le vevesi sa aria li mai le vau Trump ma Zelensky te uruai fe upo inga o whaia le Oval Office i le talaanga o whainga malo o Amerika. Wa langa aini atu ngalunga inisu atu i ai Trump. I le fia muri le pulenga pule te tua Putin do Rusia ma Jinping senga. O ni silo se atu nula i titi e wha moe tu la fono wha vau malo ma whaala apura tonga e whaavaina e tau sia tu la whono e pēna whaalia e Clark. Ma ia tā o fwoi. O ta iulo atunu Europa sa matua i whaate ia e inga whaatino whaavao malo Trump ma longo iai e awar whaalong lango ia Amerika e so se mea. E teri tonu ia Clark o atunu au whaatasi ale NATO wa iai nei se tūlanga lamatia. E le mai ai o le launga le sui presidente o Amerika J.D. Vance i le conferenisi Munich le sai fasiringi ai. Pe ole au ngao Europa e mo whaiona whatangaina iai le puipuinga Amerika se launga ta mawhatia tele ai ia Europa. O tamaiti a onga la iti sa tau whaifao i la tau pusa mea ai ma la tau loai o la tau aia ia unga, plastic. I se mata upo pēna whamatali na ia le la tau urua onga o se matua i matau tia lava. O le urua onga le Murchison Area School Andy Ashworth la ia whali ai pe o le tusa ma le lua se pusa mea ai sa palayatu ila na onga e pēna o fuina le company a le Libel e fōringa mai e wha sora tu lava ina leanga. Ai o mea ai la surprise ta ia whamatali nai o se matua i tūlanga maua lalo lava. O ia tā wai o pusa unga e iei mea ai e tamaiti sa melt o le ngati le ta ele o le pusa ai o tā puni ma melta i lunga mea ai. Wata sa awinatu ilalo minga le staff o whailo ai ia nei mea ai o melt. Ia nei unga te tono mea tamaiti aonga. Pukalamenga le aonga almarong sila. O se tamaita ai sa sfulu ono taustanga le teimi sa whaia i te whaolima i niami onga whaolungari e seli i sa ngālu rue vata sim tūpulanga. O ita tele i le alofia e le ali i o le whastalanga e le perpipui. A tili ai le ita tele o le mawhine o whale e makathi. O toi tali o tu lelona ai ngai mele pone i le mai ai ona i ta ua le whamasnonga. O i eila na ngālu anga le tapo inga ale Uniting Church i mele pone. Ai ui lea, o lo te ena le tapo inga i le au whainga a le whawhainga ngai no whale makathi e tosu male tausanga Australia. E pēna whastaleina i mōri anga e lua o whaolima i a mionga whaungari i li tamai tai. E tō lua ni lua visi mare whaan. Sala wina lona whasalanga i whamasnonga whaitu maru e au kilani le vastuluai i le mai ai o le whamasnonga i ai ulai o le tausanga o mabae.
O se tasio tama tai sa pia i nei whaolima a whale makasi. Ta tala noi lo minga li Herald e winga i ona apianga o iai. Ono le soli tu la fono le tama. E peona ia susu ina i ona vai matua e whaapsuia ini tupe. O se vaengo se ana tau whaavalea i le whaaste eina lea o le ten talvou. Ta whaaria i le teine e tele atu isi tua inga perusilo na onga whaastanga ia pare makasi e le mawhai ono o le whaamasnonga. Te tonu le mawhine. Ta ia whaia mea uma e mawhai o le ia whaia whaastanga i le manu matau tia po le monster. Ai a whaia leo whaalongo i le whaatinonga o le tula whono i le whinaunga. O tua mai o loo iei ti ngā mamawhitianga. Ai wa tilo le mea o iei nei o na ia talia lea o le whaastalanga. A wa re a avea nei mamaka uliuli leo langa a tua whare makasi. E peo na whaari ai le mawhine sa i o iei le Herald e le whailo ina lo nei ngoa. O le asa luas fulua no February sa wha salainai e le li whaamastino Charles David Sharp i a whare makasi i le iwa masina ni whaanofo wawaia. Se lau i tūlai whaingalua ngai whaalaburu mtonga tanga talo tele ma le te iafe ta la tungatua i la tō te o tasi ta afia i lana soli tō la whono. O se tasi o kolesi no fo maulaulo e au kilania le Dilworth College o whaato ese alo i a nei tangata sa whaola tia mai ini sa wanga i a meonga whaurungali tuai sa whaia iai. I le whailo ina lea, ta la tō tanu mea, o lokaina, le anu iai, mo whaafikia i a nei sa wanga matau tia, i le whaitau se fulu ma se fulu o tau sanga. O te mai tia onga tuai ma o la tuai nga sa tau awhia i le aonga i le stonai, e whaalongolonga i le whaato e senga mai le whono whaafoia le kolisi, le Dilworth Trust Board, e pēna lātou whailoa, le mo whaia le aonga na pui o tamaiki. O le te whono le asa au whai nei le no fōa le whono whaafoia Jonathan Mason, ta ia longo ai ia i lātou sa whaola tia mai nei sa wanga. O le lātou aonga lava sa tuina i lātou i lalo, ma le whaatinoina, ma le whaatinoina le lātou kiute. I le whaatanga o nei mea matau tia e o ia i lātou. I le suenga tūma oti sa whaia le loafe roku tolu, sa mai tau ina ele se lau fitu ma le limo to mai tia onga tuai sa fia nei sa wanga i le onga. E sa whailo foi, e ma whaiona pāsia ma le lua se lau tos fulu lau wha inga tamaiti a onga sa sta waina. Ma nei sa wanga sa tupu mai le vai tau sanga le afe ibi se lau lima fulu, ma le luafe ma le lima. I le whai tau se fulu ma se fulu tau sanga o le whaalafia nei sa wanga. I suenga leo sa ai ua nei le sa i sai o le tos sumataso lau whaingano nga momoa le onga. Ma isi sa isi o tanga ma le aonga o whastalina i nei sa wanga tuai. O isi o tangata sa masalumia le whai o nei sa wanga sta panola ia e le whatoa ia mōrianga. Whata tia ese le whon whapoia le aonga i le 5 miliona tala o tutongi o taui mo i la tau sa fia i sa wanga. O ni lo ia mo soli tula whono e tō lua sa wheta wai i se sa ngingesi. Pēra tau ona tau mo whaina te tono le potu e whai ai whatala tananga. I tua inga o tau whai whele le solo nei le vau nei lo ia to lua. I le wha pewhiona i loa le me vesti. Ai po a tala safe pe la whai. O se lo ia e maua le mai soka sa tau mwhaina lan sa ngisi au pēsa na maro longa. Sa ia tua ia o le lo ia sa tiute i le aso po le tiuti loia. Sa me vesti atu tono le potu o peo se me ola ai vau ua matala. O fau e atu ia te ia eru e se ma le potu. Ai sa wharia le tamaita i lo ia sa tiute. Sa fisili le i le iloia. Ai sa musu e rese. Whai ala whonga whanu maluma. Ma ona manatu e pe ole o oele tine telefon. E te mo mia o na e loa na whalo alo. I lumo tanga te te tula iai for our clients. O le whea upo inga sa i ua nei. I lumo le li ofisa to i loilo whai tonga loia Fraser Goldsmith. Le sa ia whari ai. O ia loia e tolu ma tua. E langolongo ina tula whono. E re tau na mawhai ona 4 ia mani mana malama. Ina la pe e se inga. E unoa le male a wai o le tau tua mo whai tionga loia. Ma ia ta wai o se mata upo e whaari ai le isi loia, le uliuri, ma le isi loia e whapea mai o le pai. E unoa le ma se mori mau e mori mawina le mea tupu mai. Ma ia to e whamana tua i nei loia e to lua. E tusa ma le la mata whaioing o le tau sia lea. Pa ai e le isi loia o le isi loia i le whaalolo ma le anga malu. O nei whai tionga sa whato ai a iuni loa pe ma le tolu i nei loia e to lua e le o whai loia i ngoa. A o whaia whata inga tono whale wha sino. Ta alonga o wharia le kalapurika le Warriors a New Zealand la lato ina tua inga i le lato whaia o ngalangolango Richard Ika ta ia whaolima se whaini poti England i teimi o le malo longa o le ta alonga mua o le tamarasanga o le NRL ma le Canberra Raiders i le asona nafi Las Vegas i Amerika.
iga mai engelani sa tu ialona uino le uole ni fai potti e fai lo ina lingo I tuore potu mo tu stala ile Malaya ala Allegiant Stadium. O lea fai ni potti mai le lominga ale The Guardian. Ta ia tua ia foi, ta upuranga ina o ia iga i le teimi o le vevesi. Is whamtalanga le NRL. Ta wailo la tu lo ina o le vevesi e pona tua iai, mai o le awha ia ne iai su swenga. Fodinga mai, o le asia kia umane i ata o le CCTV. O le pula le Warriors at Cameron George. O lo iai lo ina foi neftina inga mai a longo aina vanga o tala le News Corp. O le awha ia foi iai se la tu su swenga, por swenga dar kalaplova ia. Pe ato e tau no mai le au i au kilani le so. Lipoti ai i lipoti Australia. O le o le vao lea fai lipoti ma iga sa amata mai le rua fembale rufurulua. E du sai ma se so tanga i se lipoti sa tu sia le li tu stala. Ta pai le whaatea e se ino iga o se fai a ongar kalapo lead i Pertaria i le tamarusanga le UK Super League. Kamanei wa toi tu umuri e senela o kapili ka le Warriors and you still Las Vegas ya Amerika mas falongona. Whaanonoa, i le mai ai o se lato whai ina tele whasalonga mo mua le tamarasanga o NRL, wa whasalo nei. O le Warriors ha whai ina le Canberra Raiders tos furu valu i ta alonga lua sa whai i steto. I le steto o Amerika le sana nafi. E pe ona ta alo i lumo le silia mo le fast furu wafela o matamante le malai ale Allegiant Stadium. O le au mai New Zealand nei sa malanga tu Las Vegas mas wha moe nga maulunga se man malo. E iai, ai wa tue diriu mai nei ma siu wa mamoe lalo. O ai evalu o le Warriors a maua mai scoa Kurt Cable, ma Roger Tuivasa Shea. Wa maua nere maru le Blues e tamarusanga supera kapi pasti karua whemale rufu lima le maru le Hurricanes tosu tolu rufu valu. Pafta iei le scoa mata ina le lato wingi matelea. Hitu tas minuti o le talonga i le Malaya Sky Stadium i le lomoa. O le wingi le All Blacks i le o le Blues o le pui le champini o le supera kapi. Ta ngungulan talo ngā toa, ai rei toi ala mai, ina watu whaat tia le ta ala Bowden Barrett, ma Caleb Clark. Ma awina toi tele ai rei si tuol malai, ma te tau lima tasi ai le polo i le tuol manu, a o lele lungo le ea, i le teimi sapo e nai. Ai wa whawa ulawa le ta ala whau malo le Chiefs, i le amatanga o le tamarasanga, i le latu manu malo le ACT Brumbies, te fast ruiva tosu wha, i le latu malai Hamilton, e tal malo longo, taisfu lima ai. E le awa bara Pasifika o lo tau whailava kolostia le neskoa, o se la tu manu malo. Ta tungi esen moana Pasifika le la tu manu malo, i le Highlanders, i le apumomoa. Ma iwa nei ina whai in tosu tasi lus fliva i lo la tu malai whalo tu whale in North Harbour, i Albany. I le afamuni muli le maua i le Highlanders, se la tu ai. O le talonga mo mua le moana i lo la tu le malaya, i le mai ayo ana talonga whiwhiwe lua i le si tuala vastasa mani Australia. E sa whai ina mai. I unga i stalonga o supra kapi Western Force sa whai ina le Queensland Red tu su whalu pulpalu. New South Wales Waratahs sa whatu iloina e Fiji and Drua, Lewis River, Little Fufa. O se tamasa ave masuia se kengi te Wilauti Australia se stifo o marumaro nei le talonga tanga polo mamao por golf. Ari sila ale New Zealand Golf Open in Malaita Polo, ale Millbrook e Queenstown. Ryan Peak, sa malo, ile ta mersanga ile lusmal tolu anda, ile ta tati, ta siliai maisi ta stot wine. Ole malo, o kometia na qualify, ia Peak, ile ta mersanga tele le Open Championship, i Royal Pot Rush, i Pertania le tau sangane. O se malo sa o tia tele ile tama pe ati tilo ile se fulu tau sanga tolu wine, sa fasala ile lima tau sanga le pui mo se fa o lima matu, ya. O se whasalanga sa tau fi ele ta aleni ta polo le sui momore kengi te e wilafi whaso tula pono ale Rebels. E whaali ai na ua manu malo ele ta mursanga o se manu malo ua sui ai lona o lana. Talana le yato. Angale lei pe leisi leisi, manui ele so.